Muchokire nkatho cha mwanya mutegeri nuntu bwa kuona kanya kugwatanira na uni kiri weru njuma thaa 3 ibwega nuntu bwa kuona kanya kugwatanira na bautu mitagwa ntinyari kinyo jani jamaja tukubanganiritie kiri ntuto chetu tukubwa narwa. Gavana mutuma kurekeria onyange bwa ndawa kiri sibitari cha Meru akiuga kumare gutonya obisine nombanite kuthiria wagi bwa ndawa. Bisawa Borithira Mkimathi gwikirwa mpini ari kwa Meru wakiriwa wakiuga kuombika gwati ndi kuregana na watho bwa askari kuratha Kenya. Mheshimiwa Kirima okaretishaga maisha yakwa muno. Ayubu ndi kugana mukirete imakania kuma kiri mubunge Kirima. Spero Kenya gutumiria gwaka Spero Swap Stations County ya Meru bagwatanirite na MC wa municipality. Tukubona arua kiri kwaraniria na bautu turekoria thirikari ni gwika mitaratara ye kung'ona kurwana mbogita maturene nukuona jaka kana nukuthugane thirikari ni gwika mitaratara ye kung'ona kurwana mbogita maturene aranira na bautu 23578 no namba yetu ya SMS ukaigwa gwa itegwitia mari kinyajari kunguruki no tikichoki ya kugurukira mutandao jotu wa Facebook kana kinya YouTube ala turi live kana wende muko mukagitenega kamunanirio mathithio ni Maureen Kirimi tukanjiria ntuto chetu gavana wa Meru mutuma antu ithingia na rekereti onyange bwa ndawa Kirima sibitari mwanya kaunti wa Kiare mutuba augite Kirimi eri mikaire thiritwa ari obisine ni bombanite kuthiria wagi bwa ndawa kaunti ne Meru mkurukina atarereti Alhamisi akiumia twitite munino Rice Kindiki akaruguria waki bwa sibitari Meru level 5 kenda itithwa nkathi nekite wirane ni bagweka mitaratara ya gitumi kurwana murimo jwa kansa jurajo twikite mpanga Meru muthuri Muriuki na chutariria. Mbere na arua gavana wa Meru Reverend Isaac Mutumanto ithingia nombite kwa mkandawa cha moja milioni 28 ndamre na arua arokeretie nikira chimba gutama sibitari ne itwajere to flag off dawa cha 17 million tumbete kutwa tokenenganira chieta masibitari jetu the various hospitals na arua kairito ijete kunenganira consignment inge dawa 28 million achiongwa chiochi chichumite mission for essential drugs supplies na inda wikethwa ikiomba gweta masibitari jetu jombe na mwigambo era tutwire kuibwekera no akiri sibitari cia thirikari kwena rietwa ritumairwo muno ri witwa Kagure na ndi Kagure ine kaarekerwe ndene ya Meru County turakathamia tugaikia county wingi county ya Torine nao Kagure kari batwe wakinya sibitari katokundia mithega nonto this is ene thirikari yenu era ikwenda ntubayo akiongera ati kwitithwa nkathi kwa sibitari nene ya Meru ukija level 6 no kwi barabarene kitumi na likimetitite Minister of Defense no iso ipantuya na munini mutongire mugongo kithura Kindiki bakethwa bakinyite kwagirithia mbango jojo. His Excellency Deputy President arabatire kwiyegoro kubwithia ground breaking but non to boa commitment cia thirikari yetu ira nene bena Minister wa Defense Mheshimiwa Soipan Tuya baua bakeya Alhamisi yetu etete ya kiumia kingi so we are still waiting for them nikenda be ya utowate witithia sibitari yetu nikenda tuendelea witithia other levels tuitithia level 3 kinye 4 level 4 zira tuena cio tutare per region ira tugaitithia kinye level 5 na generally tuinike services mwanka mashinani na kira ikabata nandi ni ndura kwa bakala bitethira kaunti mbiri muno na njire kurwa nyimba na murimo jwa kansa njira ugite nandi ni bonete machine iria ikethwa chithimantu na kubera thineji kethwa erio okaringwa mbicha kethira ni cancer ya breast for example kiri ekuru
ekaringwa mbicha mashini ya kwera either kwena traces cia cancer ito confirmirwa ni cibitari, for example our level 5 here, kana itiikuo kamera bone buonto mbethiri tengechwa nonto ukethira kwithine ngeyinyileti ya Meru at the moment kirimanto yapia ni thina ya cancer tugatumira resources ira twenacio, and I've instructed Dr. Dennis to create a specific separate directorate ya cancer management, cancer services, nikenda tumia the right attention ire kwendekana kiri government. Muthure Muriuki weri Juma mutirira Kangangi. Atongoria mwanya ba kaunti ya Meru ni baruguretie utungata bwa kuthinja na kumenyera metho hospitali ya Nyambene level 4. Mabisa baba bakiare batongeretwo ni murungamiri wa hospitali ugithu wa Shira bugite ni bethirite bakiamukiraje baba ingi muno barabari na thina ya metho aria aji 24 bamukirite utungata na bagachoka kuona kuruki ni baruguretie mubango jwa kumenyera kurubarito yenda kwagirithio ugima bwa kuruna twana Dennis Mugendi na gutariria na muntu akamatete nkukaneria nkauwa ni kirori mugaga matete eria nkawe biki ntemenya ngethia nkarinthe ndwaminjirene nyume akura metho jao na gutwika bamwe bariona minao na bangi kwithirutike bakuona ni untu bo murimo jo metho jujikini tanjiredi nandi bari na ukuji bwa kungana ni basokereti kona kairi bwega nyume abo kurigitwo na witonjereri iu ni mandagitari sibitari ne Nyambele bo fomu shine o maua kiri mubango jura sibitari jiri na jujwa utungata bo gima bo metho waturi murimo yo squad 2023 nicho yondeterete thine metho mwaka 2024-2025 ironda ambiri kuona kiundu kwe mweri wa 3 ya mweri wa 3 ritho rire ambiri kuthuka ri mbere ndaita sibitari nderwa sukari temia kubwitho sukari ri uru ndono mwanga mbetere sukari na menda njirio tiriti sukari kuma mweri wa 3 mwanga thaa ire retikirie kwinama na kwiginya bambira metho atibua ya metho akinyite metho atithinja bayabua na inda abera kambite sibitari ndisiberwe na ndaitari no kamenya kwe ntiko ya suma tatu ndaitari mutu ate dispensary andingira thimu ambira kwenda itari we yete Meru general mo mwanga ndiginyiku tariki 31 ndo ndeyirero ndathinjwa rithori ari nkuona ndiona umwana na rere ngina rio retie rendire thinjwa ruari royu ngwetikeke mbore tekinyoke thona murimo gari ote murimo ote kuora wonkawe teketi mwathani ario atumirete ndaitari. So kuna watu wengi sana ambao wako na hii shida ya cataract na ni shida ambayo inakuja kwa njia mingi. Risk factor ya kwanza ni wale watu wote ambao wako na shida ya ugonjwa wa sukari na ugonjwa wa pressure na pia uzee. Sana sana watu wengi miaka kadri inavyoendelea wengi wanajipata wako na hii shida, na kwa sasa bora uko na SHA unaweza kuja hapa na uangaliwe na madaktari, upatikana na hiyo shida unafanyiwa upasuaji, na ni huduma ambayo unafanyiwa upasuaji leo na unaenda nyumbani hiyo siku ama siku ifuatayo. Njiredi juririkana ni jumuri mojo tongereti gutuma antu baba ingi bakaura metho indi barirwa kuri na weru yonto bomba ikurigitwa na bo akaribete nambe na gusumiria sibitari neji na ukethuri na SHA kurigitwa ni utheri plus jereri ni the commonest integrated cause of blindness. Number one cause of blindness is jereri na treatable na preventable. Daktari Githu wa Shira na gutwathira temu bango ju wake bali na ju sibitari ne iji. Pia tuna launch program officially, tuna launch program ambayo tunaita Nyambene Mother Care Program. Hii ni huduma ambayo inaelekezewa kwa akina mama wajawazito na watoto. Ni huduma ambayo inataka kuhakikisha kwamba wamama wetu wakati ambapo ni wajawazito na wanajifungua wanapata huduma na za heshima, quality care services. Wakija kujifungua wanalindwa na wanaangaliwa vizuri. Dennis Mugendi, Weru Njuma, sibitari ne ya Nyambele bofo mushine o maua, kaunti ya Meru.
Abisa wa borithi Iram Kimathi wa gikundi kia FBI nikio Fighting Brutality and Impunity na kirimpine ni maabisa ba utweria alikuwa wenja North Imenti County ya Meru. Maabisa bangi ba gikundi kia Patrick Osoi na Kopro Shakur ba watirwe kiume giki na gukinywa koti ya kawa kero wakili wa ugete atiramenya gitumi kia abisa uju kugwata indeni ba kwirigira gakinywa koti Jumatatu. One time cousins, one time mashemeji. Iram Kimathi ni muborithi mumiru uria withiritwo akiringa biongo bia mitandao kumania nawe kumeneria thirikari bunene na murungamo jwayo muno matujege borithi gutumira inyankuruki ya kithimi bamwe bakirigara kethira ni uchamba kana ni kwaga kirira muno nyuma ya miari yawe kugwatithwa nthinje na njira kuringwa transfer mwankantere chetodonyang na rani ntere chia Turkana. So Kipchumba, I want to tell you this morning, that position that Kimathi used to hold, chukua kijana yako peleka Todonyan ama uzae afike inji yangu umpeleke huko Todonyan. And I'm saying this without any fear of anything. Ragat, chukua kijana yako leo peleka Kiganjo ama peleka APS ama peleka wapi. After amemaliza chukua peleka Todonyan. Narua njara enda ja thirikari nionekete gukinyira Iram nyomba ntereche North Imenti arekeri mpene agituika wabana kire gikundi kia borithi baraba guchita FBI na chomba Fighting Brutality and Impunity. Akiaria wakili wawe Evans Mutegi na atariritie karikara Narua tone askari ba DCI kuma Nairobi atetheretiwe ni askari ba Meru na OCS Okambakia na gukareaja na bakumujukia batwirite bakamuikia Kambakia ende batiromba kumubuka Kambakia ora bagutwirite omonka gukinyira ututije na araba muikia akiwa bakathingatira gwaku ikienda kumwa utungata bwa wakili Yetheri Nairobi bamuikia tugetona Nairobi na tukomba gwapia kotini Monday tumbe mutetera kendomba kurekwa na bond na otegi into baratwira birabo mugwatira gwite sasa wa buru ate kuringi kwa akeja kumira kotini ya ringi na askari bakethirwa bamuringite wirigiro nandi ni ati Kimathi akagwatikana ari na thiria ni untu kinya we na arakaraga agitaria iragia kwa mukira imakani bya kumurita uturo birango suspect muno no ntuba video ile thiritwe agitema mitandaone chia kuga askari bakaratha wananchi ora Murkomen ugite ora waziri Murkomen ugite. Speaker wa mbunge ya Meru Ayubu ugite uturo bwa buri ugwatine Ayubu akiari ugite nethiritwo akimakwa ni mubunge wa Central Imenti Kirimangu chine na ararikite kuringa riboti kiriborisi Ayubu aruga kirima ethiritwo akimuringithania na Atito Chiorongo akiuga netherwo akibagithia mirandi agitumi gicune kiu na kinya kubangania withukiria bwa jenzi kirimandamano ja sabasaba mutukikare na report ije. Mheshimiwa Kirima okaretishia maisha yako muno mieri 3 na netete akiaraia micemanione akiuga Ayubu ure mwenyangia ure Ayubu mwamboka wa ure Ayubu murui na mantu ja mathuku jonthe ni migambo ya speaker wa mbunge ya Meru Ayubu Bundi ora umirite weru ne Narua kugatika bira kairi ni untu muture jojuru gwatine akiuga na mukirite ntumiri cha kumumakia kumakire mujumbe wa Central Imenti Kirimangu chine akiuga ntariki mugwanja mweri mugwanja mwaka jujundira kurari na maandamano ja sabasaba na mutumire ntumiri akuga na gwete riboti ate Ayubu na kubangenya ngia beta kwithio bisi change CDF na kinya kwa wenja ntumirira tuonete na gichokia Ayubu na mwirite nete aringe riboti kwa DCI bathithio chunkuni nkuruki na kinya ntukwe Ayubu netre kwa polisi Meru kuringa riboti na kinya kiuga Kirima arita gitumagira ntumiria kuga Ayubu ni wore ikidia ntu ba Central Imenti kwa DB kithure kindike untubura na ndethirita gikanukia na kiuga ntukwe Narua MP
SP Kirima na mutumirite ntumiri akimwira natige kurwa nawe nathira gitigana na gwatimba rubawe migambo ugama kuma mantu ya kawa kuma mantu ya kuragana kuma mantu ya kwithia no ntui mantu ya guthukiria mtu rietwa kana mtu rietwa then dauga nabati weta kwa DCI akandikithia migambo ewe nikenda tumba kumenya umabura buryo Kingi Ayubu nugite thine gichonthe agukurukira narua chumanite na uria tumiririe na kwenda giti kia mujumbe Central Imenti mwankene jwa 2027 aria kuga mujumbe uyu nethirite akimakia gwatimba rubawe na nkuruki akiuga ntu 72 nethirite akibaringira thimu na kwithira akibandikira ntumiri cha kuba makia kwatuika thina igitiga Central Imenti kenda atangaza inkwenda kio kwagia torou then kwira uni ndi Ayubu atikure kwa nimwe ntu areta akiuga bau bangi utikio kirio thine yonthe ni Ayubu na Ayubu akebera then 2027 tokombo mutunya gitikire nakio muthiene speaker Ayubu aruga untu bukamukarikira kana koragwa kana ukonekana wa kumuringa aruga kariba mero ni bethire bakemenya tungi uritete ngugi uni mujumbe Kirima uni nyanke ya gukurunywa kanini inyanke ya koro ankethero antimoyo mturo batio choke biuria bionthe imweshimiwa Kirima Ngushine report rateto cia Wero Juma riakwa rietwa ni Mutugi Kare. Bodi ya municipality Meru itongetwe ni mukaririgite wayo Joshua Mungania ni barigirite wa Kibwa Kiosk ntere Chagana Street. Mungania ugite iji ni nyombere gwako gitute na watho na batitikiria kiosk giki kiria kwa ni antu batina baruga na araba baete mwanka Jumatatu kuonania baruga cha kubetikiria gwaka kiosk kiu town. Muthuri Muriuki arina report ije. Vile narua batongete mukarigite wa bodi ya municipal no Joshua Mungania akiama bangi bakinyete street ya kana nikenda kona bios kibira bigo kwa ni antukumbe ontubara nandi pedo bakiregana na bu turi municipal board ya Meru na biti ya municipal board twarigara muno asa board no ntuba kwithirwa kwina muntu regere bambiria gwaka bios njirene katikati na bios kibi bya konjirene katikati bitena sheria rebulita gwakwa na ntubara bakarai bakukompleni bakona tabiasi kwa konjirene katikati no tiro tugetikiria tauni ya mutindo tuimbuti muntu akarea kwenda na yakarira kwenda na kedera kuruende yakana kedera ku muntu wejanite no mwanka tuirina ta yajanire na yajanena sheria kuringana Joshua Mungania agwite bate kwenda gwetikire mutijo kangangi ante bambia kwa kabioski kanangari kwojela kundukura kudebati ontonto bubu bwatuma mutinda juinyane kinyabara baturao kana bai uti muntu buri to wakanjirene niriko utimenya kuthithia nduka ndene ndukengi ndene barabara no mwago kwina onda na tukambiria na example twimbundi njero tukambiria na example into bibi twimbundi njero tukambiria na example utura tugetekirie muntu matatu apa alije stage yonjere utura tugetekirie muntu kwene matunda alije kioski kia njirene njira ne ugo nani ne kila mtu bakiwa nandi andu baba bakoka bioski bibi no mwanka bakinyo bisine ciao nikenda baba kuga no baete rutha gwaka bioski kinya barabarene to kwa birungame andu beje kuchine kuma Jumatatu kenda tumenya bieja na sheria iriku kenda bitena sheria antu bajuke mabati yaba jaiteu kenda tauni yumba kurute bangi bwega utitegeria antu beja mtu urokeje ja kara kenda gwaka turenda mutindo wa sheria na mutindo wa onda te mutindo ya ongirabu tonya na ndeje imbangi it is also a security direct kire imbangi no nduki nyomba tena tu yura kaita ro mtu akaide nyombe wewe amu ndoro onge bios binyore bya makosa no kuona roje rwe kwa mbangi tena no kuona rubu bathi mabathi ye joge roje kwa mtu Muthuri Muriuki Wero Juma mutiriyo kangangi
Thirikari nĩ gwĩka mĩtaratara ya kũng'ana kũrũa na mbũgita matũũra-inĩ no kuna jaka thirikari ĩgwĩka mĩtaratara ya kũng'ana kũrũa na mbũgita matũũra-inĩ ta mbere kwaria about 23578 nĩyo namba yetu SMS kũrikanĩtie na marĩ kinya jari kunchobi tethira nĩ kwithirwa chiefs na sub chiefs nibo bagwatanagira na area managers kenda kuthurania mbeta kira rugi na endia banchobiu imurithi kumantere chialare. Samuel Kumalare anasema hata polisi wanatumia pombe sasa wataweza kuizuia. Katwiri aruga kwetu keja pombe ni mingi sana. Aruga kwa mama Njoki Muthikine mambo ntinyari kwetu mea hata watoto wa 15 years wanatumia. Hakuna na iwezi kupigana na dawa za kulevya kwa sababu serikali KK inaongozwa kwa ya Kenya Kwanza inaongozwa kwa misingi ya ufisadi. Richard Kopia tanambere kwa ranini about tanambere kuthoma atumiri ciaku ourego tukinyira twachokera ni mubunge wa Maraka reke Mbiuki kwithirwa akiorota mubunge wa Tharaka kuma mbiche kumire ikiona ni bimwe bira sivia maskuru gishigone kiu bire Antone athuku gachincha mutambo. The stage is hotter. The pressure unmatched on Next Superstar. The top 10 contestants are giving it everything they've got. Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. The battle is on for the crown of Africa's next hit maker. Every performance could be their big break or their final bow. Who will rise? Who will fall? Who will win it all? Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. On the move, stream every performance live on Star Times on. Star Times. Enjoy digital life. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nje na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na ni kweta gogwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Moxie Aluminium nio nduka enjero buria hadu ya Meru iria gukwa into bionthe byo kuthongomia nje kuna kinyobisia kuna maguri ja mega turi na into mwanya bithongi ja aluko board sheets, polycarbonate sheets, car shade net, stainless steel wax, perspex glass, aluminium wax, bathroom cubicle, frameless glass door, glass balconies, glass wax, insulation sheets, locks union kanayel, acoustic ceiling na skylight kana pagola. Turi mita inka ya kiruterero muthomurango nejo gutonyera Greenwood City Mall Meru. Iturugura ntuko chionde kuma njuma tatu mwanka njuma kwambira thejiri charukire mwanka thaa 11 ciogoro ntu bwante tonkuruki yongira nduka yetu kana turingire thimu kurukira 0706 446 198 winthe ipo kwa tiogeni. Watu magabi kishumbi isibili tuinsa wafikisa sizungulungu kuja safike sathi kusalwa embu wahlangana mehli nganga basi inkosi yobana mandla.
nuije kuthomera Meru National Polytechnic tebo alimu kana lectures zake na mauku alitobetu betherwa na project attachment innovation fairs na kinya kuthoma kuma kiribangi niyo exchange programs nitugwatanira na kambuni mwanya gutigira alitobali kanye nega kega kulita ngugi karakana kana workshop chieto ili ne into beyond bya kuthoma computer labs nyomba cia kurara cia litwa libraries na recreation facility ulinganje ki kithomo. Ibere gwetana mbere kurumira nteto chetu tugicokera mubunge wa Mara Kareke Mbiuki na arugurite kirasi na laboratory njeru skuru ne Kajundu thidi secondary ya Kiaria Kareke na thomerete mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara ni untubo wa mbicha iria chiumirekio na irasi biantaka na bigwete gicugone kyae kuringana nawe ni ati te untubo gitumi mutongere gutumira milioni kathomba kugura mbasi cia skuru ende igeta gwiko irasi ne biantaka. Martin Mugambi na report ija. Ibi bimwe bya irachi na laboratory cia gicigo mbunge kya Mara muthenya we munde cukuru yari na ndaka ya Kajundu ya gutinde ruguriritwe irachi bibi mubunge Kareke Mbiuki na kuthungira mutaratarani mujeru nyuma ya bokuthina wa kagita. Ona jinsi picha ilivyo nzuri. Nyuma ya kurugurua kwa irachi bibi na laboratory mubunge Kareke Mbiuki ariuga batumara magitumi nkuru kimo maraithagirwa kirima cukuru. Kwa hivyo gintu kila kina maana untu 22 tumia pesa ya thirikari ya CDF kila kina maana ni kuwekera nembi ibati kuronde kwa mbele tuliamwe lakini ukadio kamare jiondo buweka liogu utumba kuona kiradi gicongete na mwena utumba kuona kiradi mabati anga makula na kadhalika. Mbiuki agitemagia mubunge wa gicigo mbunge kya Tharaka Gitonga Murugara ariuga gutire bumbachi yomba kurugamwa kube na irachi biantaga ndeto ino ciumanitie na mbica ciekubira ciithiritwe igitamba ndeni ya nthiguru ya Kenya. Ni mbito pati kurura mbele ni gwakanda iningo na kitchen kana ikubugurira mbasi so ule mumba kambira Karekeo tutikwenda nini turenda tugurire mbasi yani le ungure mbasi yopaka iradi njantaka ukanenkana nimbie kwendekana mbere tabuona twetekaniria mwena bubo Kareke nona neritie gwitikio bwake na thirikari ya ndagitari William Ruto na kithurwa kindiki agitigagia barabara ya Kajundu kuthi bwairige ira wikiri bwayo borami bwarugamire gachokera na kurikiria ile shinda tulikuwa tumepata tumetatua. Contractor amesalipa pesa zake, sasa ni kujitayarisha, anajitayarisha kukuja ground lakini maondo mmoja tukubwa tutule kubwira na kanywa ni sawa tuli yako bwakikishira barabara ikathondekwa na miyunde na imani lele ngitwalagia nterwande na imani ngikwira barabara ikaurone ikarwa kiangaje kandi that one najua kwa deputy president akombira le ni uri kungepati ukaralia kana teza sawa kama Mungu ametubariki tumepata hiyo kiti no mwanga tuke protect kwa hali na mali. Kareke ariuga we no arugamire na Professor Kithurwa Kindiki warira kwithiritwe kuri na mpagaga na menunguno yo tongoria bobo kwantu kunge ndai na bwa kirinyaga roba tinka bakimbira ngani ndabera kuna kwa hivyo ni lazima tu protect that city kwa hali na nundu na tu na imani tu ina mbele kuona matundu baraka je tinka na ugu ndangana na bomuno na kirinyaga unge tulari goro nuntu no besiragia everything revolves around them nibo wakiba bategura bena giti wero bwina president Jomo Kenyatta president Mwai wa Kibaki president Uhuru wa Kenyatta deputy president agwetwa u ati daira mutharakanithio na kanyamu kidogo na bote kwenda gutuona bala akwe kumbinga kanisani. Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kya Mara mbetagwa Martin Mugambi. Mubunge wa Sentiment Kirimango chini na atarerete ogwa boeno ntuba wongere kubwancho bindege ni watho gicigone kiu
akiwa na kade riuga ni kurwa na mbogitende tiu kuri mature ne ugiterwa mono akariba kithaku ne barombete county commissioner atonyera nontuba wende bwancho bigitutina watho no county commissioner Jacob Ouma akere no retia mbondia wende bwancho bimiru gutunku na kwethiro irabu 15 birabithe thokone ibingetie watho mutukikare na kurikithia kiri kiuthurano kia mwingi nterecha kithaku centro imenti kiria kiuri gia karibetite county commissioner Jacob Ouma ni untu boungere kubwa nchobi ntereji na ndi akiaria mujumbe oku kirima nguchini na ugite ni Ouma nchobi ningite mature neja na kinya kiugandira na kande kwithire kiugande cha Nairobi ni kureithiria wendi bwa nchobi ariuga naja mature ne mantu imwanya untu bure na ndi sise Ouma ugite no uria machibu gutugira njobi une kurwa nayo na ithire kithira buru akiugo kiumia kethagira kejo kia liboti ya location kuona ni ura bakurita ngugi akiuga machibu bare mwake janturene wengwa kurwa nayo. Maombi yangu hii stations ine ziko moja Kadhiranga ya kutengeneza hiyo ethanol pombe hiyo inawekwa kwa chupa ya kuuza shilingi 100, ingine Kidhongo, ingine Mariene, na hiyo Mariene wanauza everywhere. Na Kabondi inatengenezwa Meru Central, na nyinyi muko hapa na mnataka kuniambia mjui. Mnakula hii kitu. Ethanol inaingia Meru Central. It is an open secret. Yule hata undumia hao wananchi, huyu usimamishe mbele hatujaenda mbali. Tukiongea hao wamefanya nini? Kabo kugadabwe. Kama hawa watashindwa na hii kazi, sisi tutakuja wenyewe. Kingi gukirikana thokone ya kithaku kuri Nairobi 15 sisi Ouma no retia kamiti ya kweja na baruga chirabu kuthuja nebire kobi kurita ngugi giutate na watho na nebire kobi kuingia mawatho kenda bakomba gukandana na nchobi nturene ije. Tuangalie kwa nini baa iko kwa mdomo ya shule, and how was it licensed by who na sheria gani? Baa haiwezi kufanya kazi mpaka saa 9 asubuhi. Wines and Spirit haiwezi fanya kazi mpaka saa ngapi asubuhi? Inamaanisha iko watu wamelala kwa kasi yao. Muthiene mujumbe kirima na rombete guchenjwa ko bodisi kirige shigombunge ke barabakarite kwa nkurukia myanke 3 kenda bakomba kurwana na nchobi na wagagia bobwega untu bure sisi Ouma ugite bukaingwa na bugategerwa kwa sababu hao askari ndio wanachukua ile inaitwa litani. Nitolee hao hapa, hao watu wapate nafuu. Mtu anazungushwa hivi, anazunguka hivi, hao ndio watu wanamaliza watu. We must have them out kwa sababu hii ni kitu Inspector General alikuwa amesema, na hiyo tutahakikisha ya kwamba taondoka. Kuma centro imenti inge report rate do shawero Juma reakwa rieto ne motuge kare. Kungina ku DCC wa Tharaka South Stephen Mavina noritia chari bategetekiria na bao kuthiurunka metae na kagite ne gakakarutha bisa ujugite na baba ingi batonyaga mantu ne jama thuku kagite ne karabati na ngwicha kuruta nkurukineza ni temukana ire baraba kubanga gutana na bare akiwa bakajukirwe tagaria ya kiwatho. Gari muthenya gwe mthe DCC wa Tharaka South bwana Stephen Mavina na rikanitia ciari gutigiri bakumenyera ana bao mono kagita kabaingite cukuru na mwana atikaonekane akiongonga guma thokoni marimanti au kwinginepo, bali wachukue jukumu na kuhakikisha wanatunza watoto wao, hasa wakati wa usiku. Hatutaki kuona watoto mitaani, na tutachukua hatua za kinidhamu dhidi ya wazazi wote ambao tutapata watoto wakizurura mitaani. Bwana Mavina agitumira kanya kakuruta mukano murito mono kiri baraba kwa bahati kwa ibaniria na gutuma ndogo cia kiwendo na bacukuru arugite tayari kwina magamba mathatu ma muthemba uyu mendere kotini no ya mutawa marimanti Parliament ama unajisi wa watoto ambao hawajafikia miaka 18. Na napenda kutoa onyo kwa wananchi wa sehemu hii, hasa wanaume, wajiadhari na vitendo hivyo. Kwa hivi sasa tuko na
kesi 3 za hivi punde ambazo ziko mahakamani na zitasikizwa ili uamuzi utoke baadaye. Othia muthiana maneretie baraba kuiwa batiko ebaniria ana bao mono ba ari na kirunya ke mutani. Mbinu ambayo inatumika na watu kadhaa, watu wachache kwenye jamii hii ya ukeketaji wa wasichana, na imebainika wazi kwamba watoto wa kike wakati wa likizo kama huu huwa wanasafirishwa sehemu mbalimbali ili wafanyiwe ukeketaji huko, na natoa onyo kwa yeyote ambaye anapanga kukeketa msichana wa kike kwamba akipatikana atachukuliwa hatua za kisheria, kwa sababu sote tuelewa ukeketaji ni kinyume cha sheria za nchi ya Kenya na hakuna yeyote ambaye anaruhusiwa kudhulumu mtoto wa kike kwa ukeketaji. Nkiripotera weru Juma kumantere Chatharaka Bito wa Paul Gwakabithe Matina jagu ikene nija chokerete kaire kaunti ne Embu nara yuthi bachumirete kuonania biobio matina jaza bangane chuni Kenya Cultural Center nija retete yuthi amwe nara bamukirite Moritani mwanya bisa munene wa michezo Embu Yusuf Kaburia na kathite tuarire akiwa gavana Mbarire na irutanirite gukira biewa Rita Mwaniki atumenyithie nkuruke. The Kenya Cultural Center na the Kenya National Theatre ni mavete kithomo a yuthi 50 akuma kaunti ya Embu iguru ria gukuria taranda ciao na njira ya kuthondeka mithako iravota kuthomithia gutara na gukenia andu. Ino niguo mavote kwithondekera mieke ya mawira wa vamwe na kwandika a yuthi aria engi guku makimathomithirie uria magatumagira wega mbia iria maragwata kumana na wira uyu wao. Then we saw the need ya kuleta hiyo training hapa because there was a gap in professionalizing theatre na ku increase awareness ya theatre here in Embu County na ku enhance a theatre going culture again here in Embu County. Among the training yenye tunafanya hapa, tunafanya script writing, producing, directing, marketing, production design, lighting and sound design, entertainment law, na hizo area zote ni vitu zenye msanii anafaa kujua ndio to professionalize the talent. Kumbuka people here wanataka kuwatch kitu yenye ni quality. Wewe ukikuja kulipa ticket ya 1000 unataka kupata kitu yenye iko worth that 1000. Ayuthi aya ni marathomithio gwikirira taranda ciao niguo kumatethia kwithema gutumira ndawa cia kulevya iria icokaga kumathukiria miturire yao. Hata Muse Magoda alikuwa ni msanii. Kwa maana Mungu alikuwa anatembea kwa garden anasema let there be, anasema vitu zikue, akiumba vitu. So kama God hakutumia miadarati, hata sisi wasanii tunafaa tukue sober. Msanii anafaa kwa mtu ako sober mwenye anaweza kujiexpress, ndio. Imagine mimi Morio, the funniest thing, tangu kuzaliwa sijai kunywa pombe, sijai vuta sigara, sijai vuta bangi. Nayo thirikari ya kaunti ya Embu ikigwatagirira ayuthi aya na njira ya gwikira mbia thiini wa budget ya kaunti iria ikamatethia na njira ngurani ta kumava mathomo ta mama. Niseme kuwa Embu County Government imeweka kipaumbele swala la wasanii kwa sababu hata katika hii budget tumeiunda saa hii ina pesa nyingi sana za wasanii ili wasanii waweze kujijenga na wajue usanii saa hizi, sanaa ya usanii ni pesa. Kwa hivyo sanii si kufurahisha peke yake, wanajua pia ni njia ya kujimudu kimaisha, na jinsi hivi vijana wengi wataweza kujiepusha na mambo mengi ambayo yangeleta pengine shida kwao. Ni maragia miario ino thiini wa tauni ya Embu kuria marae na kithomo giki gia kiumia kimwe. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Wendia na uguri ureterine Weru FM 96.4 rumuri rwa Amiru. Kiumia kimwe nyuma ya Spero Kenya kuriunga Miru na gweka wira nebo gwaka Spero Swap Stations County ne Miru bagwatanite na MC wa municipality rungurwa county ya Miru wa bodaboda kuma Ntere mwanya county ne yu ne bariungite sio Kimau county ne Machakos kwigwatira umenyonkuru MCA Kaleburo gutongerete njurije augite bikibiki cia stima igatethia bunene kiri umenyeri bwarera Spero Kenya baugite nibekite mitaratara mwanya na tukuite kuraja bagakinyo tunga
mutungata bubumberu Anthony Kathenya na gutariria. Kiumia kimwe tunyume kambuni ya Spiro Kenya kuthithia ndonga kaunti ya Meru na kwanira tikethirio kiruguria ituje wikira menki bikibiki ile gutumira stima bubu kiumia na nyina ngwataniro yao na MC wa municipality Caleb Mutethia amono gwatimba ruba thirikari ya kaunti ya Meru etithia babikibiki kuma ishigo bunge nkuranija kaunti ya Meru muthenyo mdebatindete kambuni nene ya Spiro Kenya ntereja sio kimao kaunti ya Machakos kienda kuona na kuthoma bula bikibiki no gutumira stima ithondekagwa amona kwelo rutingo Bwajo MC wa municipality Caleb Mutethia na ulene wala tongeretie tithe bikibiki baba gukinya kambuni neno nerethite wana bikibiki no ja kinya kaunti ya Meru ikethiro jina kiguni kinene ile yo kuongera wira kiri mwana amona gutetheria kirutheru bwalela turenda kuja kena tumbagin for opportunities nontu kumenya bikibiki iji ikethwe ithithaua ikeji kwambio thithirwa Meru ikethwe create more opportunities ke young people nega create more opportunities also ki the market iratu ino ina so many young people but employed so turenda ikora nyonye mura mumiruga na maiga jaire one kuchora to aleta bikibiki Meru but the most important thing i opportunities si kuingi keja ni bikibiki no to bikibiki definitely keja Meru but mbere ya Meru to mikabira to make sure to kujukia opportunities ira chumbi kuidhirwa chinio chidwa chigite tha yanto beto electric powered bonda ni kwithura kite kwemita ngasi siria chianya mwira ni tuenete ora kwithitwo na mirimo mingi cancer and the like na ndi kwandi kuga ne unileta mbata kuga yombi kwithwa island you see a lot of health asand ira chumbi kuthikira tawane emissions siria kintu kiabiri ni kuthira kintu twita sound pollution nonto kaji kwithwa thikirite thaira bikibiki gukuruka popo iria na mbigi tumakiria ni kuthwa kila you see this much kind of pollution and sound. Kambuni ya Spiro Kenya wetukira Raymond Robert ikirithia gitiniri kite kona mukandarathi wa kuthondeka ituo bibi na kwa makuu ya Meru bakinyero ne bikibikino ile igutumira stima gwitukira betri pale mahali ambapo tumeweka vile vituo vyetu vya kubadilisha betri ndio papo hapo pia utaweza kupata ile huduma ya kufanya service na pia kurepair. Kwa hiyo kwa kijumla ni habari nzuri nawaambia wanameru kwamba muda si mrefu kwamba mtaweza kuona pikipiki na utaweza kununua pikipiki, utaweza kwenda kuswap betri yako na pia utaweza kwenda kuiservice ile betri yako ndio ili end to end uweze kuishi na pikipiki ya Spiro vizuri. Ethithia baba babikibiki na baba keli thigio bataru babikibiki no amona ukathe MC wa municipality Caleb Mutethia na thirikari ya kaunti ya Meru nonto bwa mubango jo na ulaba ugitoka baguna nene na MCA wa municipality. Hiyo example ameset. Inatakikana kila kiongozi aende alobe kwa watu wake. Huyu ni wa municipality ametupea enlightenment. Kitu ya kwanza, economically municipality na Meru at large imegain profit. Kwa sababu gani? More money in the pocket of a render, more money in the county and more money in the country at large. Kwanza kabisa tunashukuru kwa uongozi wa Meru County wakishirikiana na municipality wa kuweza kutuongoza kikozi mzima kutoka Meru tukafika mahali hapa. Tumejifunza mengi, tulikuja kusoma, tumeangalia, tumeona, tumekuza na sasa tumejua kuwa tutachapa kazi na Spiro ili tuweze kuweka pesa mfukoni. Tunaongojea hizo pikipiki kwa wingi. Mimi nikiwa mmoja wao, nitachukua moja. Kwa hivyo opportunity iko very rare. Kiranda kenera about this electric bike steering akerere steko pollute the environment. They are very much friendly and you just need to charge the bike na ukaomba kwethirwa ugitango giciaku cia day to day in. Tumekuja kuelewa ati kwamba pikipiki ya Spiro ina save. Unachaji tu 290 shillings na unaenda kilomita 100 na 290 shillings hiyo ni kama lita 1.5. Ura turathuganitie au kabere ikethro china thina ya charging tukwirwa no jaura wita ko refill gas ugeta 2 minutes ukethro uchencherwa battery eku ukarea 290 shillings
ukethirwo ukiendelea na safari na battery ku tukuthomithio ni kuomba kuthirwo igita around 100 kilometers. Kuma muji munene wa Nairobi, Mita Anthony, Rangi wa Kathenya. Wendia na uguri ureterine Wero FM 96.4 rumuri rwa Amero. Kutokeria nkatho cha mwanya mutegeri nuntu bantu mirite kukurukira 23578. Mwanafunzi Kumalara anasema serikali imekabiliana na pombe mpaka ikaisha kabisa. Kumegembe aruga kuna nyumba 10 ndio wanatumwa na wakubwa wao kuendea ongo. Watu wanakufa sana, kwanza Gen Z inakunywa pombe haramu sana, mawanto bochio na bangi na naomba serikali ingilie kati ipweka sana. Bara batumite nchobi ingiani anene ni kwithirwa chiefs na sub chiefs ni baba kugwatanira na area managers kuthurania mbecha ibwega sana. Nguchokere nkatho cha mwanya mutegeri ntubakona kanya kugwatana na bautwe utukubonaro tuchemanya kaire kiri Weru weekend ntuku ya rojo eta na mbere kurumira mibango ya Weru TV nyuma ya kagita gate kuraja ni mubango Geoffrey de Bashment beta kwantinyari Kenya mwana nirio Mathithio ho Karimorin Kireme.